23 z'ukwezi kwa mbere ku mwaka 2026 nitwa Siniya ndagarutse muri gahunda yacu yo kura amafaranga muri betting. Kwa mbere kabisa kurimo kurarangwa n'ibibazo byinshi cyane kabisa, ndimo ndasibagurika cyane, ariko biri guterwa n'ingendo nyinshi ndi kugira, ariko zose nizihuriza hamwe kugira ngo mwumeze kurushaho kubashakira ibyiza, kugira ngo noneho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri twanzitse wane nibwo umwaka wacu hari tugiye kuwutangira. Ya la mumeze neza, nizere yuko mumeze neza cyane. Rero nanjye meze neza cyane, nitwa Siniya n'ubundi nkuko nari maze kubikubwira. Reka rero nkomeze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero nahinduye umuvuno, ariko uyu munsi ndagira ngo dupetinge mu buryo bwa kinyamwuga. Uyu munsi ndagira ngo dukwane mu buryo bwa kinyamwuga, ntago ndi butinde mu bintu byinshi by'amatangazo, gusa nanone ntago ikintu cya mbere ngomba kubabwira byanga byakunda birumvikana ni kubijyanye n'iyo collect score. Murabizi weekend yaje, iminsi yose ya weekend, kandi weekend itangira kwa kane, ahubwo iminsi yose ya weekend kuva kwa gatanu, kwa gatatu no ku cyumweru collect score isigaye iba ihari, niko amasezerano yacu avuga. Hanyuma tugakora niyo kuwa gatatu, nuko gahunda ziba zimeze ubundi ku cyumweru, kuwa gatandatu, kuwa gatanu, hanyuma no ku munsi wo kuwa gatatu. Mu bimenyere mu bifate uko nguko. Hanyuma rero uyu munsi ku munsi wo kuwa gatanu ni tariki 23 z'ukwezi kwa mbere, nyine nkuko mubibona ni odi 118 n'ibice 75. Njyewe rero nabashije kubunerekaho ayanjye nemerewe. Wese uribuza gutereka wangahe no kuza kunyandikira kuri iyo nimero ukambaza icyo bisaba kugira ngo nawe wikorere iyo pari y'inzozi zawe. Hano ho kuri YouTube ngiye kubafasha gukorera amafaranga cyane, ariko baba VP abantu b'ikinyarwanda ndabizi mukunda kubona zino video z'ikinyarwanda nyine zakura amafaranga muri betting. Nshobora kuba ngiye kuzimurira kuri channel 2, kuri channel ya kabiri imwe yitwa He&E kabisa analysis. Ndagira ngo mutangiye munagiye nk'umukore subscribe, muyimenyereze. Nta bintu byinshi biriho kusofa kugeza kano kanya, ariko numva rero nshaka kwibishyiraho. Hanyuma iyi ngiyi nayo rero nagiye mbona abana b'abanyarwanda mutangiye gutaka, urubyiruko ngo Rwanda ngo rurakennye, ngo musigayemo mufite telefone ngo za miliyoni na magana ngahe, ngo ariko mufiteho ibiceri desa ngo turuwasa. Wana natwe rero nk'urubyiruko twamuze kuri kubimana hari icyo yatumariye mu by'ukuri. Turimo turagira ngo dutangire kwiga gufasha n'abandi mu by'ukuri mu gutanga ubumenyi dufite. Iyi ngiyi dushobora kuba tutagiye gutangira kuyigiraho. Ese ni gute nakorera amafaranga mu online? Apari ibi bya betting mbabwira hano, hari n'ubundi buryo bwinshi cyane. Uga telefone yawe witunga telefone iguhenze, ngo ujye uyiguriraho ama internet aguhenze, ngo nurangiza ngo ariko wowe uburare. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo rwose, ntabwo ari rwo Rwanda umusaza Perezida wa Repubulika Nyakubahwa His Excellency Paul Kagame ari rwo rubyiruko yifuza. Ubutunze telefone ya miliyoni magana, uyiguriraho ama internet y'ibihumbi 50, hanyuma ubu ariko mu nda yawe nta kintu kirimo. Umuvandimwe ataguhamagana ngo wabaye ngurije 10,000 aho ngaho cyangwa 20 ngo umufashe. Mu by'ukuri tugiye gutangira kwiga ese ni gute nakora ka YouTube, ni gute nakora imbuga nkoranyambaga nka TikTok n'izindi, ese ni gute nakora amafaranga online mu by'ukuri hatarimo scam, hatarimo ibiki. Ibyo bintu biganiro byose ndashaka ndimo ndamaze iminsi mbitegura neza cyane. Tugiye gutangira kuzajya twigira hano, ariko tuzajya twigira n'ubundi kuri United TV, ahubwo aho hakurya ariho aba VIP twebwe twimukira. Nimero kutwandikiraho tubaze yo correct score ni iyo ngiyo, maze ubundi tubashe kuba tujyanamo neza 5 kuri 5. Nyemerera ngaruke mu kanya gatoya ninjira tuganira kuri prediction naguteguriye uyu munsi mu buryo budasanzwe ariko kandi bwiza cyane. Ipari ya mbere ngiye guheraho iri mu gihugu, iriho ekipe ya International de Milano. Nubwo buryo nabibateguriyemo rwose, ngiye kuzajya nzibahereza gutya namwe mwigeragereze rwose. Ibintu byo kuza mbabwira ngo mwihitiremo yanjye kuzajya mbagereza, ariko ntibiba bivuze ngo buno kuno mba nagakoze into editing naho ukareba utuntu ukuramo, ukareba utwo wongeramo bijyanye nawo dushaka ndetse n'igishoro ushaka gushora. Ariko ngiye mba ngomba kubereka nyine uko ngiyewe nabikoze, ariko nanjye mba ndibuze no gusubira inyuma kugira ngo nishakiremo n'utundi tuntu tumeze neza cyane. Mu by'ukuri rero namwe mujye kandi mujye mu betting mu bwenge rwose, mujye mu betting mu rugero, ku buryo udabetinga amafaranga yawe yose wari wifite. Niba ufite amafaranga ugiye kugura gaze shumi yanjye, ntabwo nkubwiye ngo genda ya betting. Niba ufite amafaranga wari ugiye gukoresha, wenda jya gukoresha wenda kuri gahunda twizeye nka collect score wabiki, ariko ibintu byo gufata amafaranga ufite imbere n'inyuma ukayashyira kuri zino kipe mwarabonye ziba ari ibisazi. Wana zirimo zagenda zinahinduka cyane. No mpamvu ndi kubabwira ngo ngende gushyira imbaraga muri
collect score cyane kugira zijye ziba zini nyinshi, ahubwo tuzone zini nyinshi kandi zitaduhenze cyane. So rero nubundi izi ngizi nawe ujye ugerageza ariko ubetinge. Mu rugero reka mbere mu gihugu cy'Ubutaliyani, ekipe ya Internazionale de Milano ifite Champions League ku munsi wo kwa gatatu, umukino uzaba utayoroheye cyane iraza kuba ikina n'ikipe ya Pisa. Pisa rero ntago mbona ari ikipe ije gukanga cyane Internazionale de Milano, ntago ariko mbibona, si byose wowe ntubyumva. Inter mu rugo nubwo nyine yitegura iyo Champions League, of course nubwo yitegura iyo Champions League ntago ndibuze kujyaho ngo mbashe kuba nabyibagirwa, ariko Internazionale de Milano iri ku mwanya wa mbere n'amanota 49, mu by'ukuri amanota 49 ifite igiye gukina kano gakipe rero ka Pisa. Pisa yo iri ku mwanya wa 19 n'amanota 18. Pisa yatsinze umukino umwe wonyine muri sezo yose, umukino umwe, itsindwamo imikino mu by'ukuri inganyamo imikino 11, hanyuma itsindwamo imikino 9, mu gihe Internazionale de Milano yanganyije rimwe itsindwa 4, hanyuma yo itsinda imikino 16. So n'umwanya mwiza kugira ngo tugure rero Inter de Milano kuza kuba ibona ibitego bibiri, gutsinda umukino hanabayemo over ya rimwe n'igice plutôt, nuvuga ngo umukino ubonekemo ibitego bibiri kuzamuka wose, ariko Internazionale de Milano n'ubundi nayo ize kuba itsinda umukino. Tuzamuke ku yindi match ni mu gihugu cy'Ubudage, ekipe yitwa St Paul iraza kubikina n'ikipe ya Hamburg SV mu gihugu cy'Ubudage. Ubundi ibitego byabuze biba ari ibibazo, n'ubundi ntago biba ibintu biba byumvikana. Match banza yahuje aya ma ekipe ya St Paul yatsinze ekipe ya Hamburg SV ibitego bibiri ku busa. Mu by'ukuri rero bagiye kuba bakinira ku kibuga cya St Paul. Mu by'ukuri ku bijyanye n'uburyo zihagaze ku rutonde rwa shampiyona, izi ekipe zombi, ikipe ya Hamburg SV iri ku mwanya wa 14, hanyuma n'amanota ku mwanya wa 14 of course, mu gihe ikipe ya St Paul yo iri ku mwanya wa 18. Mu mikino itanu iheruka, ikipe ya St Paul yatsinzwe imikino 2, inganyamo umukino 2, itsinda umwe, nicyo kimwe kandi na Hamburg SV. Uretse ko uyu mukino twateguye kugura over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Ahandi hantu mise nzamukira rero ni muri African CAF Champions League rero, nyuma y'igikombe cya Afrika cyagombaga kubera muri Maroc cyarangiye gitawe na Senegal mu cyumweru cyashize, munabyibuka. Dukomeje rero muri CAF Champions League, ekipe ya Al Ahly mu rugo iraza mu gihugu cya Misiri, mu by'ukuri i Cairo iraza kuba yakiriye ekipe iraza kuba yakiriye ekipe ya Yanga Africans zo mu gihugu cya Tanzania. Mu byubahiro byose ngomba Yanga, ntago mbona mujya gutsindira ekipe ya Al Ahly mu rugo. Uyu mukino rero twafashemo kuza kugura ekipe ya Al Ahly gutsinda uyu mukino nk'uko uri kubibona. Mamelodi Sundowns iraza kuba yakiriye ekipe ya Al Hilal Omdurman yo muri Sudan. Iyi kipe y'Abanyarwanda y'Abanyakigali rero kuko murabizi kwisigaye ikina shampiyona y'u Rwanda, inakiri imikino yayo i Kigali muri Stade Amahoro. Rero iraza kuba isura ikipe ya Mamelodi Sundowns. Twaguzemo kuza kugura igitego cya Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns to score over 0.5 goals muri uyu mukino. Match yindi duhakomerejeho turimo turirukanka cyane na ekipe ya Derby County ni mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza mu cyo twita Championship. Derby County rero iraza kuba yakiriye ekipe ya West Bromwich Albion ku bijyanye n'uburyo zihagaze ku rutonde rwa shampiyona rw'agateganyo mu cyiciro cya kabiri. Derby County ifite amanota 41, iri ku mwanya wa rero ifite amanota 28 plutôt, ifite amanota 41 imaze gukina imikino ahubwo 28, mu gihe ekipe rero ya West Bromwich Albion yo ifite amanota 31 mu mikino 28, iri ku mwanya wa 19. Uyu mukino rero naguteguriyeho kuza kuba uguraho ekipe ya Derby County cyane ko yari yanatsinze ekipe ya West Brom mu mukino ubanza. Twayiguze kuza gutsinda umukino cyangwa se kuza kuba iwunganya. Nürnberg na Darmstadt
Bayern mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubudage bakita Second Bundesliga. Ndaza kugusaba mu by'ukuri kuza kuba waguramo ekipe ya Darmstadt kuza gutsinda cyangwa kunganya umukino. Ni double chance ya Darmstadt, double chance ya Derby County, ni igitego cya Mamelodi, ni win ya Al Ahly, ni over kwa Hamburg SV na St Paul, ni Internazionale de Milano gutsinda hana Bayova ya 1.5. Iyo pari ifite odd ya 4.89 yigerageze, ariko kandi unagize utwihinduramo dukeya ndababwiye mujye mu bettinga mu rugero nawe ugiye utunhinduramo dukeya, ushobora no kwitoranyiriza mu tubiri twawe cyangwa dutatu kugira ngo wikore akawodi keza ugiye gushora nk'amafaranga menshi birumvikana, kandi ukavuga ati amafaranga ndayakeneye ko ngomba gutaha byanga byakunda. Ako rero gakore nkuko nguko uzitege mu rugero maze ubundi ibintu bibashe kuba bigenda neza cyane. Hanyuma VIP cyangwa se banger of the day, akangaka iyo tukise ngo ni bang of the day, bang of the day. Yo rero abari pari mu by'ukuri tuba tuvuga tuti iyi ngiyi kufa kupona akangaka tuba tuvuga tuti kagombe mu by'ukuri katuzanire aya mafaranga. Internazionale de Milano n'ubundi tuyisubiyeho, twagiguze kuza kubona ibitego bibiri. Internazionale Milano gutsinda ibitego bibiri. Derby County na West Bromwich Albion twaguzeho over ya 1.5. Hanyuma tunagura win ya Mamelodi Sundowns ikina n'ikipe ya Al Ahly, ako nakawodi ka 2.43. Ako ngako twakise bang of the day, nako wagatereka amafaranga yawe tubutse mu by'ukuri, ariko bikajyana no mu rugero rwawe mu by'ukuri nta mpamvu yo gushyiraho amafaranga ku buryo uri buze kuba usigara urira. Nibyo ngibyo nabateguriye kuri no munsi aba VIP. Nizere yuko munezerewe cyane, nizere ko munyuzwe. Nusibe kumbaza ku zindi service dutanga mu gikari, nusibe kumbaza kandi kuri yo odi ya 18 y'ijana na 18 Purito ni 175 bayita correct score. Kuva kano kanya ukimara kubona kino kiganiro kugera mu by'ukuri ndaba ndi gusubiza message zanyu. Ushobora no kuza kuri uyu munsi ukakora ejo, ariko nge ndaba ndi gusubiza message zanyu. Ntimucikanwe rero n'aya mahirwe atajya aboneka buri gihe. Hanyuma kandi mu by'ukuri reka ngiye dusubire ku munsi w'ejo. Champions zaba zarimbanije Premier League n'izindi nyinshi cyane, no muri Espagne barabagaruka. Mu by'ukuri ngewe reka dusubire ku munsi w'ejo. Amakuru yacu yo nakagaruka, nakabifuriza komeza kandi kugira umunsi mwiza. Ciao meza.